Ia ile whaaloalo e te tawai le nei fui vaenga le fiafi. Ia manatu fui o le a tututuli a puli tato por kalame. Ia le whaua wina o le tō sponsor o tō tonga i tālonga. A se vaenga fui e te tau ona sile fia le tato o tunu. Ia pe ona iei tāpe na penanga ale tato manu sa moa. Ia mo le lantu tālonga o lolo loma nei. Whai ungo le niwa yaso. Ia lela o se mai le whionga ile. Tato manager le whionga fui le te malanga le manu sa moa. Ya ilau ele o teli le nei fiafi ya wa fo se tatu tala fa talo fatu mlenga fa lo malo si fo manduia ila o fio so Ia e whatalo whatu tō le manino le teimi o le whafonga ma le mai mo mai maru si tātou turu. Ia manatu pa ia masao le nei i tū la fo i le aso ia la tōtua whamai ni te loto pa ia la tunu e le toe o talaina si whantalanga. Ia e whawhina ia tū lau whionga i le whonga tātou po kalame. Ia whapea fo i sa mo i on tūlanga whalupe maron so i fua ma le mai matafi nei aso whapopolo so i fua ma lola. ya malo fo ile langi mamai la o fio malo fo malanga manuia ya tu sai fo i male tu uai o ainga mai se fo i le tatu o tunu ya awal fa mo le manu sa moa o te manatu o le tu la nei o le fiafi nei ya matu o kilani ya a o avatu i la o fionga o le afu se temi o ye nei le na temi ile nai tu langi ya o le afu se fa mo le nei aso pe ona pal finga ile tatu manu sa moa. Ia, whaftai tō ia o leua li tūlua pōmau, ia i nei i mātou i Chile, ia i le awhiawhi o le stofi, aso lulu, ia e malamala stofi. Just slightly after 1 o'clock in the morning. Ia ona matu o Amerika i sauti. Ia South America, ia e day behind ia tātou i mena ia i Australia, New Zealand, Samoa. Ai o leua a totino le tama le tatu au e peona e whaafsiri foi e toi tau nuu mai talatua nafisi mai utai Amerika ia ana nafi tau nuu mai lesi vaenga ia o nei tau nuu mai ia le vaenga whahingu ia ona tūlanga o visa ia e apalai visa foi e o mai e tono Chile i le tusfolau Samoa ia ai o mai saolava e tusfolau New Zealand ma Australia. Ai o le tulanga pe na ta ua ia fa fonga fo le tato tu nu mai se ia to ainga ia walo fo fa na ila to lo fa mai fu ia o lo mo lunga pe la ina ma sina le fa ta yulu na fa ia le malu to spisi o le pulenga ia fa pe fo i male la valor tato ainga man sa mo ia pe ona malanga se mai uta ia nga i LA ia o nei Peru tamel milo ai ma o mai i lo tono Santiago, le alo fa mau tu ali tatu au. Ia ile foi tu o le lalangi, ia o tatu ia o no le tau unga tau whainga foi tau sinionga ia mai ane le tapo inga mau se tatu tunu. Ia e peona ia lava yaso. Te loe ha matas famtalanga e moli e tu faftai tele. Ile tapo inga sa mo le roi ta alonga ma Chile le nava yaso i tono Utah. Ia mai se o le tatu community sa mua sa fa peona anga ia tu le whianga ia tau le sama i lātou e olo au mau tu tono Salt Lake City ia mai lātou na malanga mau atu ia e lango lava ma tu langa ia o pelenga o mātua whanau ia nisi o tau ainga na iai mai se sa mua o lo au mau i tono Amerika mai e fwina malanga mau mai i New Zealand ia ma Samoa mo le 12 whaftai le nawa ia so tonai o le Vai aso le nei to e rup foi o le tuo tai ia Vale. va vai atu foi male manino i tu singa i lumo pena te failangi ia mai se ia vai ngai fasino fo tanto fa ama te ia le yo le fionga ia le malu le to e poma la e na chile fia to le malu tanga te ia ele o po ia lava fo ia fa lo i le finalo fa ia onga ia male tūlanga le whatinonga o tā penanga le measo nei. Ia ona o le ele i uma ia qualifier. Vale. Le e whaasolo. Ia mai o le whaia aunga fo i le stanga te e maasani lunga o penga te whailang. Mo tu singa vai ngwa pena. E pio mta whai oila na o le teitai malanga. Ia o tau le vai nga ia. Ia a umana usau siaki umatau mafa. Ia vai nga o mea ai. Ka ngokofo mo ke malanga me ai uma ia o me ngofo ile au feo ai ia malmela le tau tu singa pena te whailang
Mani. e tali tu matalia foi ni fautuanga manitua lalo e tu mai na yo tatu tangata ona manitua ole aule nei ole awala tunu Mani. wala foi nalo fa alia ole tunu e fa pe ona le lifa i le si tu po le si foi tu le lei mal fa le ia ole ta fa i lava na ia e mato lo fa pe ona ni matai ta ina tatu au ia ole matai tu le lei ma talia foi info tonga e mai na pau lava tu alalo e tu atu ia ole ngangana ia male tulanga fo io nisi tu singa ia e ono ti ai tamata alu ai mai se io ai no ina to si lima fai ma fu on tanto tu ia ai ole tulanga e fai tionga ia le se la pasene le ato mo fo ia le liu sa fai a unga mal tanto ai a tanto tu fantasi malanga fantasi fo lau ilangi mai tulanga ole lango lango ai mai sul pa e mai o mafana o tau tau sanga ia mutulanga va pena ia malo si au e foi le fa malo si au tanto au ia mai se o walon fa na o tamata alu tu ia le pulenga e ia fo il tulanga o saunoanga ma ia e pio nei tamata alu ia ona si e mai le fa talanga le tulanga pena il tanto au Mani. o la so tai au le afa la lo ia ele au le afa pionta alo matili ta longo na lua ia ai sila fia foi toto ia o le window le sa wa o te tonu lava o le tulanga o talo fa va malo e tolu ia fa malama le ua e fau tu fantasia le fa tonu la piela po le world rugby le fa nga you like ia o kusum se tema ia si e toi loa ia October November o November te sema e fui ta longa o fa malama la ia sa lua o le tato PNC la Pacific Nations Cup sa faia you like le lawa se e faia au kusum se tema o ina lo la le na clash ai loa ia le fa malama le o longa fa va malo ia mata longa kalap ai mai se la kalapu tonu o to ina New Zealand le ta alo te le walon fa na o tato au e umar supala kapia yuni usually so lo male famalama le PNC Polipol Pacifica ya you like o le tele ala te within 3-4 weeks mai ale PNC yona famuru lo le tamta alo mo le to NPC le TM Caple fai ya o kala no Australia ya fa so le lunga England le Premiership le top 14 falani ya o le MLR America ia o le liki kongo Japani matulanga fa pena pe taila o le tausanga nei ia ua pa u fa tashi mai va enga ia mali qualifier o le ipo la lang matua foi la o to o ma fuona le qualify ta to ni po la lang ia mai lisi po la lang le na umat wa ina e qualify mai ai from one World Cup to the other unfortunately we didn't qualify from the previous World Cup. So lela te ui mai ai a wala ia. Pau au ia sa qualify coming into the PNC this year o Fiti mai a pani. A lentau sa ilia vano tātou, Tonga, Melika, Makanata. Lea lau o matu le vaenga sa tau tātou qualify le a wala mua mua. Le o tātou o mai vaenga a wala na lua, repechage na lua. E toi tasi la repechage le toi. Mai ia talonga le machili ia o ile awe manu malo ia ona fa pale lola ia qualify mo ni pola langi lu olo fitu ole awe malolo ia ole asi atu repecharge mun muli ia pole the last qualifier le fight tu pai ila matanga o November e tolu foi la awe o ane ai eta aloi ile si foi sonne fa tu langa ina ia e uma foi fai lo atu ia na au ia ai o le temi lava le nei o lava noa leo ia ta tu machili to etasi so ole o sina faata tu le na le au te lenga o nisi tu na lunga ma tu langa lo fa pe ona fa ilo mai fina ngalo la tu
ona e tāua le whamanino, ma whamalama. Mane. Ia mino e fo ila tu no i latu lango ia male tulanga loanga il tanto au peitai. Ilo isi po kalame fo le tanto au e o le tau fai fai lo lungo penga tu fai langi. Ia e mole tu faftai il tanto po kalame le fiafi. Ia ma fai ona tala pipi to ini si vaenga e fasino ia tanto tapenanga ia male anga e mai il meolo il tanto au tembil nei. Whapopo ai la ona a whapeli qualify le au muri po langi. E withhold funds le World Rugby. Lona winga elise so sonia mo mai le fun fatono la pila langi. Se ilonga e qualify le au. Le lawa ye fiti ya pani. Na o qualify atu ai matonga. Ya le lana watu im America pena i luva star wai. Len tanto maloloi. Ya malte milolal nei. So, you know, we're really hopeful that we're going to get across the line. And when we do, we'll then have some funds to assist with the end of year tour and preparation to the World Cup for next year, 2026, and then the World Cup year 2027. So, you know, not all is lost and gone at the moment. You know, we need your support, and everyone to just stay in it, and while we do our best from this end. O le whatinonga la o le maenga i pio nei tatu o le temile nei. I ta alonga i e lua ma Chile. So e le whaia fui le whaapea e fua i le au e tele score whailipo nesi. Me whaapea na. So it's an aggregate of points o le au e tele ai against each other. O le au le na man malo, o a whaapea malo tatu raso le ntea. E waipe ia e ka koko ese mai au mai ia alesi au ina mai le laulo na e talo ngalo na lua e fai la pe fia wa an fa pe over le ale na le talo e tatu man malo lo na wing we're ahead by 2 points manu e tolu fa tolu lua o le tatu lua points la na e tatu manu malo pe tutusa ia Chile pe malo fu Chile e le tau na silia tu de lua aile le deficit. So it's an addition of points against each other. O le mea lai e tau le lei ele le melo tu. O le tutusa. So it's an easier so the team that wins is obviously the team that's going to qualify. Le ko 0 o lo 0 mal pa lengi game o le tutusa. Ile game 1. Le lala game 2. So le aulai e man malo. So it's an easier format for everybody to understand, and all we need to do is win by 1 point. That's a win, and that takes us across. So elise tulanga hoile ole amea e fight po nesi po tele score. We just need to convert points and win. If it comes to another draw, and then we'll go to the usual extra time, and then the penalty kicks at the end, like how they do. So that's what's in the TOP for this tournament between us and Chile, one of the South American teams, and us from obviously the Pacific in Oceania, vying for that last spot. So sina family nongal na ile tulanga una tawivi meritato au ia mtu faatasi mo fa mo tulanga lava ia ile the selection numbers. You know, this is the best team we could put together from those that were available to do so. Fai foi tanto no tanto te tele ama lifa foi fatalanga ye le ma fai ona no mai ona tulanga nei pe no fai lot o le clash le window le international makalapu. You know, this is o kalapu ma vai fa pena ia auto New Zealand ia ma isi tunu. You know, that's the livelihood o na yalum fa now elem fai foi la e mato ia mtato uma ia no tato fa pe atu e give apala to kon kalate e mai e ui o le filfilinga al tam talu ia o isi foi o fia o alum fa now o le fia o mai pita o lo pui easy to say they're locked under the contract and they can't be released.
e mawhai fo yona tātou whina wina e le tu la whono na Regulation 9 ale World Rugby whain tātou whina wain whaasala kalapu. Pa te whaina li wana kalapu Ave ese. whaamuta kalatea tamta alo. So, and then it becomes an unhealthy relationship between the player and their club, and you don't want to do that. Mane. So, o i lātou lava o ava noa mai, you know, they're the best in that position in that point in time. And the players that we have now, we're giving them the trust, and obviously we need everyone to give them the trust that they can do the job this weekend. Yeah, mai tulanga na la ia la tu sila foi pa fa la ilo alo ia au la so tai au. Bir swinga foi la ia fe lolo ila tu va esiatu. So after the game in Utah, if you lolo ila to na lem fai ona nofo ona wa tulanga kalap ia o mafuanga lem alfia ia ato ai manuanga na to sila ia fa manu aliele sunga ia Joel Lamb le sa ia le na file scan ia mo mai ia la lua umai le cheek. So the disappointing thing though is le tato sighting lenga ave le talonga na ele ma fai ona talia ila don tato fascia a mesa tauna pe pasama sama at least pe pasama sama o yellow card. Yeah, pay red card for and not only that ele is a sala. So reverse the roles, and it would have been a very different story if it was us that, you know, but a Malaysia incident in the la velta to wingi knee to the head for HIA. Yeah, it's a bit. Yeah, italiana for il tanto tar sangal na il sighting sa fai. Yeah, ma tanto properly aki se yuli. Len au mai tu la fa mo. Yeah, wa len fento fa wa le tamu sanga nei ono manwang au alo nam fa na ulo fa per fa no lia. Ia maulo whaatino ele tātou ngā luenga fo mai, ia mani tātou vāenga le medical, especially the physio team. Whaapopo i loa mai lātou whai whaawa wina ia le tamarusanga. Ia te iloa whai loa tu laso tai au, swinga, ia lātou, ia ua whai o nā nonofo, ia male a whaawa wina le whaatini le tātou wha moe moe. Ia manisi fo i fo ua, whai mtua whaapopo mai tono le tātou au. Ia whaawau whaatoa ma whaatini le tātou wholaunga, whaisi umir wholaunga talo ona o mātou tu wā ese mai. Ia motu whai mali tau lai whaatino, wha moi pēna iai toto. Malo, whawhetai lau whionga ia masalo wale ese pānga noa o ese mātou whawhisili. Wa ole aunga lava o le tāpor kalamila nefiefi, tuli mataina po o feo o ele tapendanga wa fo ile niva yaso o pause fa avisili o lo a fietu inatu ila o fionga ya masalo e tali ona levo e maua o le ayen swinga o le tatu au mo le talo ngal verso nei ai le mata tu ina ile maua ena ye ile fatinonga le talo nga mafiti a muli ale fa mai al pacifica ya na yele na telele va inga vo ile le swinga ile fatinonga le talo nga ina ua se atu talonga mua matili. Ila o fionga teitai malanga. Ya, o lewa maua, o le a yeina i suinga, ile aso tai au, i tamata alo lava ia. A o ameli soi fu malolo ina o tatu tama o le a alo yeile feelinga. Ya, misi fo ile fionga ile faya o ngaulu. Ya, ile telefo i o le neiva i tau o lolofi mai o faiva o mafaufaunga. Ya, o amai ile fionga ile faya o ngaulu, a misi na i tama o lo o avanoa. E o loo maurunga pela ina masina le whaanga tai ulu, pe no whai atu. E o le manu lava ia tusi e tangata e toa mai, you know, we've got the eyes on the price for especially this repechage. So, e se vaenga e whapulei na ile mai mua foi man whafonga le tanto tunu. Po ai lava ua whapeona whilwhilia e o sem taulanga. O alo lava whanau o le atinu, o le tolu sul tolu leo la whilwhilia mon mea sul nei. Ia, te langona lava to ia
atoa i matausaga si tatou tunu. O pulava ia e masani ai o whaiwai tapu ia e le taumate e manmanu ia. Mani. O i lātou ia ua whaasino mai e tātou e le ali i ala i whai amata i uru ma le pūlenga. E whaatini wha moe moe. Mai o lātou i tō rusfu tōru. O i lātou i o lo maur malos. Ai mai se le tino. Ia man mafau fau. E whaatino le wha moe moe. You know, it's o le talonga fo il nei wha polo officer. Injury. And it's part of whether you're injured in training. You know, we've got so many injuries this year. Mata mai lava ia Scotty Lani wha solo mai PNC. Yeah. Le ua wha mnu ali captain ia Theodore McFarlane. Lapia Nico Jones. Wha solo mai le lisi sfulmon tupu lato wa wha mnu ali ia maangai esi atu. Ia ona o le leva noa fo itu langa o kalapu. Yeah, so at the same time, what's exciting is that players yet ta'ua. E mawal malos I le tina e mesin mawafau. Wala va no le boila to e whaali mai ai. You know, le tāleni lai ai. And this is their time to step up to the mark. So you can say tato core players but in order for those core players to be where they were and where they are, na mata mai fo il melo il mai ngana wasi ona lave ona e tama mafala I titi le avenga ona it's a World Cup qualifier in which at the same time you know we've got our backs against the wall now and we have no other option but to move forward and we want to move forward with our country and you la fo sto sila to o se tau fainga fa onga malta to au ya le fo wa What is it? Captain ya tangalo fiotoa famdu alia lo te fo ilan kalapu Saracens Engelani ya mo fatinonga tong fitinga ya ene fo iwa le avanoa mal sunga ile o masi esatu le sunga ya Michael Lana toa captain ya leo you know the most senior players le el timini you know that's part of the transition o matu ya la matua mai fo isa sa tawa vele le avenga ya leo tu fa solo mai the most senior players that we have are remaining in camp at the moment, and a few new players that have come into camp. They are going to take the team forward, and we're giving them our trust, and we also trust that you know the public is behind it. Fatinil tatu fa mo mo alo malosi uman tatu ultimately vanga na ia swafa pe ta u lo famnualia ya fatino ia tulanga o rehab ma recovery ya pe no yel ne foi taimi ma le falo ya fa vitai la fionga le taiti malanga le wa ma ua vaenga umanei ya wa foi le matu savalinga ma tap tap ya tu foi nei out roa ya me se foi sa mo lo so se tafol ni kelope wa manino ya ya wa fala foi le fa manino nga mai la fionga ya le foi la matu pole fala maula le bulila tap tap wai ya matu watu ile tuol fa mo le tatu manu sa mo il fa I ungole nei va yaso ya la fotu la fionga sau nanga muli ia e fa malu si au fo I le tapo inga le tatu tunu wa e moni au o la fionga nai te mafuta I le tatu au militino fantas ia mamu moe fantas ia mese fo ile a tali a mese tape nanga ia ai momoli ile sau nanga la fionga ia fai ma fonga tamu mole fionga fai anga ulu man tatu au ia wan tapo inga sa mo ile lalulangi ato ya malova tai te loe nawa mai ona fa ilo tu foi ia fa malu o fe atu ia tulanga ia ole awivi ole amatanga mai nei aptanga ia mal campaign mal tu fa singa o lu tau sa fe nga yai ia ai mese ia ole savalinga ole aunga lava ot ina ia usia le toyofia tu ripo la langi ia o tulanga foi le tala no tato le pressure ma mena ia le fo ia tato tato fiola mai lava pressure ka ko ile fainga o fala velave o fe au ia ai mese o me lo fe ngai tato isa mo male vasolo ia tato no foi la ngona o aso fa penin ta pena tato ti fatino ai ma fe ngai mo lu tau pe o fatino ngole
o le whamoe le whainga le vaso nei. Ia maolo lava tau so fo le sa le whianga ta iulu. Ia le malu. Ia manisi fo vahenga ilana ato pona whapea ona sa mai le whainga le vai aso whaatini le whamoe. E lava le tantonunga matua tu lava i le tanto atunu. Ia ma taimi whapea nei. Ia whai leo whatau waa to e whai ma whonga tau moli o le whanga ta iulu. Na whianga ia le malu. Ia o kapiteni fo le tanto au la to la teita ia le vai aso. Ai mai se pulenga le tanto au. Ia o pa ia lava lea wale whianga le plestene. Ia le teita i fono, komiti whafoe. Le whianga le ofisili ma le pulenga. Ia whapea ia uni whaitu ma lo la kapi tono Samoa. Ia mai o lo whapea na lango atu matongi le maa. Ia au la kapi tono o so se tulimano le larolangi i le tūlanga o whainga mal whaatinonga awa Samoa. E mamole to el matu whaftaitele. Ia le tapo inga ia aso tātou tunu. Ia o tinam tama matua tainane lau whainga luenga tofia le toi tama whasau ma ila to lo whapea ona whawhare le malu iso staff on le larolangi. Ia mawhai fo e mau tātou o staulanga i le matapu ia male atua. Ia whanono manu o almanuia o lalwhaiva o Samoa. Ia mau matu whaatala una atu. Ia lau tapu inga lau tau sanga. Ia wale neva yaso tu atu ilumo le atua. Ia o whaatasi mga ruenga o lo whaatino ia ele tātou au. Ia ele tau mate o estau nu umare lei. Ia ui lava fo ia i nisi o whatia wa sola. Ia ta uia whapena. Ia i tūlanga o le SS o langona ma manatu. Ia i fo i o whaatinonga. Ia ai maise ia le tātou vavai pia ia ua mawhaiontaita ia whai o malo whaasolo mai ai i kālesia nuu ia mau tātou tau ainga. Ia ai le mwhai lawa na vesia le loto nuu ma le tūlanga o le whai mawe fua o Samoa. Ia pefo ina whai atu temu sola a toto. Ia poto lawa le tau tai le ato ai le liolo na vaa. Ia o la fuso sila i se tau whainga ale malu ia o nei male tātou au lo whapea o na taimua. Ia whamalu ma aso tu vai malu i puenga i utu whinangalu. I se mea wo o ia i se tau whainga. Ai te tasi vai aso. Nei aso lo toi. Ia talo tu ai. Tātou tu whatasi. Tātou moli rumo le atua le whamoe moe al mansa moe le whaunga le vai aso. Ia le tau mate. Ia whamanuia mai le atua, mo i o lo tatalo fui chili la tau ia. Ia ai peona whai atu, le fau ia tātou ia, so whapenei mau tātou tangata sa ili malo, ia mai talo tau ili tātou tunu. Ia mo mia lau lango, ia talo sanga fo ima le leo ai peona iai. Ia i whaunga newa iaso, ia ai te mole tuet whaftai tele, ia mai se tātou proklame le pia mene peona iai le iaso, ia whaftai tau pati mai male, so tai mai pea e ui tau whai wa lua ia nei so tau whai fitu na e to opo le alte mi fitau. Ia ai mala au mai wo moe, ia uvili atu nei te ia to whafo, ia ai manuia ia tau lumanga whai unga o newa iaso, ufanga ma lausinga o na whenga iai. Manuia foi le whasaunga ma le tapu inga mau se tātou tunu. Ia ion tūlanga whalupe, ia alofa te latu mātou mai chili. Ya, muchas gracias. Hola. Ya, to faso ifo. Ya, moli lenga mfaftai na ufionga tete malanga. Ya, to sa ifo imalita fatalta nonga le nei fiafi. Se ava noa ina ya maua fo ise mani nonga le tatu tunu uno tapo. Ia faiva ya mesele sunga le fionga le faya unga ulu. Fionga ya le malu tusi pisi. Mal mamalu o le tatu manu Samoa. Ia olo faanga le na. Ya, ila wafionga. Ya, moli tu fo il faya unga male mamalu le auso. Ya wal fenga i mali taua ile nei foi fai ngore nei vai aso a matu dali tali atu ya manuia o to faiva ya lo fatu la ngole na e valua poina ya o te lowa e masani foi le tunu ue a tunu malu luva pena ya ala matu tapua ya tu ni fa te tele mo nei fiafi alof te let fu de la alof te latu la fianga soa